Američka centralna obavještajna agencija CIA izvela je dron napad na lučko postrojenje na obali Venezuele, prenose američki mediji pozivajući se na izvore upoznate sa operacijom. Prema tim navodima, meta je bila infrastruktura koju je Washington povezao sa kriminalnom grupom Tren de Aragua i švercom narkotika. Ukoliko se potvrdi, ovo predstavlja prvi poznati američki udar na cilj unutar teritorije Venezuele. Napad dolazi u trenutku nagle eskalacije odnosa između Sjedinjenih država i vlade predsjednika Nicolas Maduro. Tokom 2025. godine administracija Donald Trump pojačala je vojno prisustvo u Karibima, izvela desetine udara na brodove za koje tvrdi da su povezani s trgovinom drogom i uvela oštrije sankcije na izvoz nafte. Venezuela, zemlja sa najvećim dokazanim rezervama nafte na svetu, optužuje SAD da pod izgovorom borbe protiv narkotika pokušavaju da preuzmu njene strateške resurse i destabilizuju vlast u Caracasu. Madurova vlada negira sve optužbe o povezanosti sa narkokartelima i tvrdi da je reč o otvorenoj vojnoj agresiji. Zvanični Caracas se zasad nije oglasio povodom konkretnog dron napada. Analitičari upozoravaju da se Venezuela nalazi u osjetljivoj ravnoteži moći, uz podršku saveznika poput Rusije, Kine i Irana, ali bez realne mogućnosti direktne vojne konfrontacije sa Sjedinjenim državama. Ovaj incident dodatno pojačava strahovanja da bi dugogodišnji politički i ekonomski sukob mogao prerasti u otvoreni vojni scenario.